serap. Hai. Di mana ini? Kita dari angkatan 17 SMP Plus Pemenangan. Di mana? Di Curug Jami bersama Bang Gani. Bang Gani. Mobil, Pak. Sok, bro, potongan, bro. Kawan apa? Ya video ya. Guys. Keadaan gabis. Rasa apa? Yalah. Kuna. Palin. Palin. Tin. Sa? Din. Ngahulang wayan. Oğlum hadi çap. Hiji, dua, tilu. Video. Luka dalam. Luka dalam. Naon? Itu. Halo guys. Ih, alis urang. Ditebal. Ada. Kalian mau jadi circle aku gak? HP-nya IP dulu. Narsis. Halo. Tabu kalau luar juga naon.
Sudah manhandin guys itu teh. Jam? Jam hiji. Wah. Ci. Hah? Nanti tuh. Kita rekam. Ini mah kamera depan, Pak. Depan ada bapak nama ketinggali. Ali badan lagi mah video bapak. iPhone. Cepat buka deh. Jadul. Guys, masya Allah, tabarakallah. Pajar. Rumah aja. Set, kita menunggu hujan. Menunggu raat. Aja. Anu ini, Bang. Ini kamera. Malu-malu. Bagus gitu Wah. Kita akan pulang guys. Ya Pak, wih kemana Pak? Daerah Duan. Wah. Din, pang motokeun Din. Apa pada weh? Gelis dah cerita gue dah. Iya pada wih. Balik ke mana itu? Kancok. Ya? Erek Terus ya? Pajerit. Ya, pajerit. Mana? Bawahnya. Masih jalan kan? Ini nyarikan menara partai. Antum. Alah, siang nge-zoom. Siap. Dari ke mana ya, Pak? Hah? Dari ke mana? Udah eta nganter ngalamar pajerit kana Said. Si Bapak mah. Balik. Ke mana? Aduh, sekarang. Ya, pajerit. Langsung abdi ke banyak bapak nah. Kita udah tepi di Panumbangan. Lagi Jami Persib menang. Alun hiji kosong. Pulang dari Jami langsung. Alah. Kita jadi YouTuber. Amin. Kayak dikantunkeun. Alhamdulillah tepi di Cikadal. Aduh, sumpah. Kumaha Persib?
Alhamdulillah menang. Tuh, alhamdulillah menang, alhamdulillah tepi. Wis. Kan. Wis. Tepi Arwi. Tepi dadah. Fajar. Kita terus tepi. Aku dibawain Jami. Cok cuit. Bang video kan. Dadah, Mang. Dadah. Masa kowe? Tak, arit tak? Anda ngenop. Tiga bedet, Kak. Life after breakup. Aja. Apa itu? Asli dah. Gitu lah. Tadi masuk cek. Ada hantu ini bukan. Bener. Kalau kita dadah kemana Pak? Aduh, kemana kita? Cukup Jami. Cukup Jami. Ya. Gak apa-apa ke atas ya, di sini aja. Gak apa-apa.